personal Pramanandana Siduna Leramba Matamaduda Masagi Fulit Litlamdre, Kongup Tonglamdre, Masada Yaukiba mobile phone su Yauramdre Haire. Koilas Tadina Lambi Semba Loisilagani Haina Tazaba Piram Laga Tabak Oina Ontorok Tabadagi, Laikai Miam the Patso de Laiba Ziri Lambi Tingbagi Kongzang Junction Cray. Bollywood actor Sunny Leone Saruk Yagadaba Fashion Parade Pangtukadariba Hapta Kangzay Bunda Hand Grenade Langsindana Pokai Halamle. Union budget kumjale singani kunhundoi kunmarida Manipur gidamak health kilamda yamlaba senfam yaure haina Union Minister of State Health and Family Welfare Dr. Bharati Pravin Powerna Fongdokre. Union budget kumjale singani kunhundoi kunmari asi Indiana malemda superpower oibangamnaba jahi kunmanga gi midyeng thamlaga puthokiba budget ni haina Chief Minister Nongtumun Birena Fongdokre. Amadi MP Sana Jaubalai Sembana Manipur gi railway project amadi fake Aadhaar card ki matangda parliament pukhatkre. IS News bideng tabiri ba khwaipum na magpu ay SILKY CHANAMBAM na taramok chiri. COVID-19 naging ngaktok na ba kutoy na hambiyo, hand sanitizer sisinabiyo, mask upiyo, fitaru ki distance sambiyo, yarba makay, vaccine dose na kaptok piyo, Jackson banapum na magiyay fa bani. Hawjuk pao sandok ni Pizari. Chandal District ki Chakpikarong Police Station ki manung chanba Faisi Village da mamang thagi taratarukta Popi yanba chatki badagi tang kun amasung kun mathoy gilo na bahingda mangki badagi thibakang na naleraki ba Thobal Okram dagi VDF Ningombam Premananda ngarang asi bhakchang oina Lebanon Village dagi fangki badu ngasi puraktuna Zenimski Middle Sangda Thamkre Thaudogosaki matang da sem ki ba JSC ga Chief Minister Nongtumun Birenga mahaki Bangaloda ngasi nimidang unaduna warisana kre memorandum amasu pisinki CM ga unabadu da condition kharada yanaba purakpadagi Premanandagi thawai yaudra bhakchang hayeng ayuk postmortem taromatung lauragani haire. Ngasi Chief Minister Nongtumun Birenga JSC ko nakibaduda kangabok SC MLA Okram Surjakumar, DIZ Ranch 2, SDPO Chandal amasung SP Thawal Susarukyaki. JSC ga Chief Minister Nongtumun Birenga ngasi unakibaduda yanaki basingadudi MCSC ki matangda retired judge samana judicial inquiry Chathagadori ba inquiry adu tha ahum ki manungda loisinba leikidraba VDF and Premanandagi loinabida masaga chanaba thabak ama piba leihori ba Premanandagi machani ki damak leingang na mating piba masung leingang na changsiliba war on drugs ki khongjangda Premananda na laukiba thaudang adubu ikai khumnabu tuna memorial stone na mayung bahay basing asida yanaki JSC na ngasi nong Chief Minister Nongtumun Birenga unaduna pisin ki ba memorandum adu da pallibadi and Premananda si state government na hatok pani haina lauzai maramde war on drugs ki duty chat ki ba and Premananda si Chandal district ki Faisi village tegi mangkre thiba khangdre haidina mamangta January kun mathoida yumda post commander na pau pirakpadegi yumgi miyoy sing club JSC yauna marilena authorities amadi CM da ahen ba forces amadi high tech sizinaduna Premananda TBU amadi yumda sinabiyu haizaki ba laikre. Laingak asigi lapses loophole lakpadagi JSC na tasigi amada general strike chatarakpadagi nimittuda works minister Govindas Konthaw zamga JSC ko nabadagi tasigi anida ahen ba forces sizinaduna tiba hoki adubo ngarang tang ahumda Premananda asiba hakchangoina fangkibani haire memorandum adugi matungina laingakta JSC na taliba demand singde circumstance mayam ama laikiba sina maram oiduna MCSC langlalangjin puthong na ba independent body or ba inquiry committee ama kudaktagi laingak na semgadabane inquiry committee ke chairman oina Manipur High Court ke retired judge oihanba amade members singdina home department amadi JSC gi mihut yahongadabane matau karamna laikidabano haibado marik chumna puthokna ba postmortem tobada video coverage tobagaloinina nimit humnigi manungda puthokpigadabane laingak ke Jackson daba made
थौदोक्तुगी मथौ मसक खंगदबा पुलिस की टीम कमांडर गी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेतबा मतौ असि अमुक हन थोक्तनबा मतिक चाबा एक्शन लौबगा लोइनना खुदक्तगी मखोई की सर्विस तगी सस्पेंड थंबा अमदे करिगुंबा मरा लेरबदी सर्विस तगी टर्मिनेट तौगदबने लेखिद्रबा एन प्रेमानंद VDF वार ऑन ड्रग्स कमरी लेनना वार फील्ड लेखिदबना मरम ओइरगा महाक थौना फबा मरेबाक नुंसिबा मिसक अमा ओइना Hero Martyr of War on Drugs हाइबा मिंगथोल पीदुना स्टेट की थाक्ता इकाई खुमनगदबनी अमदे लेखिद्रबा एन प्रेमानंदगी अवाबा तारबा फैमिली असिदा लानफमदा लेखिद्रबा सिक्योरिटी पर्सनल अमदा पिफम थोकपा कंपेंसेशन एक्स ग्रेसिया न चिंगबा पीबा लोइनना फैमिली असिना मखाताना हिंगबा ngamnaba एन प्रेमानंदगी लोइनबिदा लेंगाकना चानबा थबक अमा लेखिदबगी कर्म नंगनबा पीबा हाइबा डिमांड सिंग यावरे जेसिना तालिबा डिमांड सिंग असि पीद्रबदी एन प्रेमानंदगी असिबा हकचांग लौदबग लोइनना मणिपुर की अटै क्लब की थौबुरोय सिंग अमदे मेरा पाइबी CSOs महिरोय लुप सिंग लोइनना अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइना जेसिना CM दा पिसिनखेबा मेमोरेंडम अदुरी यावरे प्रेसना फंगबा पाउदा VDF प्रेमानंदन सीदुना लेरंबा मतमदुदा महाक मसागी फुरित लिटलमद्रे खोंगुप तोंगलमद्रे मसादा यावखिबा मोबाइल फोन सु यावरमद्रे हाइरे हफ्ता अमगी मनुंगदा कोइलास थादुना लंबी सेंबा लोइसिलगनी हाइना थाजबा पिरख्रबसु थबक ओइना ओंथोरक्तबदगी लेकाय मियामना पाटसोइदा इम्फाल जिरी लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसनख्रे मियामना लंबी थिंगबगी खोंजंग अदु ngasi ayuk pung 9 makairom taba matamdagi hauraga इम्फाल जिरीबाम लंबी की सरुक ओइरिबा पाटसोइ पार्ट 3 दगी पार्ट 1 फाउबा किलोमीटर अमरोम सांगबा सरुकी मफम मरीदा टायर मै थादुना अमदे ततावती परना पुरकपा नुंगलेंगोय लंबी मयाई हैदोकलगा थंबदगी मखल अमतगी गाड़ी चथोक चतसिन याहनखिद्रे लंबी थिंगबगी खोंजंग अदुदा सरुक याखिबे पाटसोइ पार्ट 3 दगी मेरा पाइबी सापम सकुंतलाना फंगदोखिबदा लंबी सेंबगी थबक असि लोइसंदबना इफुल का हेन होबना लंबी असगी नाकेत लेरिबा लेकाई मियामदा अदुकी मतिक अवाबा मायोक नहले लंबी दगी हौरकलेबा इफुल नमरम ओइरगा अना अयेक कया यावनरकले पिगलिबी अंगांग चाजेंगबिसिंगदे मपामदा लेनख्रे असिगुंबा अवाबा कया मायोकनरकपसिदगी लेकाई खोइसाउनरबा मियामना सयोल अनिरोमगी ममांगदा लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसनबगा लोइनना लंबी सेंबगी थबक पाइरिबा कंपनी की ऑफिशियल अमदे लोकल MLA दा वाकतखिबा लेख्रे मतमदुदा कंपनी की मिहुत सिंग लाक्तुना सयोल अमगी मनुंगदा कोइलास थादुना लंबी सेंबा लोइसिलगनी हाइना थाजबा पिरमखेदुबो ngasi फाउबा लोइसिंदबदगी ngasi मियाम हरक्तुना लंबी थिंगबगी खोंजंग असि चंगसनबने कोइलास चाबा हौद्रिबा फाउबा मखाताना लेप लेतना लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसनखिगनी हाइना महाकना हाइखि अखोइना ngasi lambi thingbagi damakta khongjang jangjiliba asi ta ani muki mamangda ambadika gi mihoising company gi mihoising na laktuna hapta amagi manungda akhoi gi lambi asi sembalo sinjarani haibiramaga ngasi bawba lambi je sembi dabadagi ana yek lekai gi adagi yumlom kairona ba soroki wangmada leiriba kholiba sumba mayam jigda ana yek yarokpa azma na ba yawi tv na ba yawi leinariba mayam ji maraksida upun bai punje sum chaba hembadagi ana bji henjalakpadagi mayam je awaba ma praja je oire aduna ngasi akhoina khongjang asi lambi je खर तुना मेसिन पोरगा सेंबिद्रि बाबा लंबी जे अखोई थिंगनी ना अखोई लेकाई की इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पोरमपाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा हप्ता कांगजेबुंगदा ngasi ayuk anganbada sakhangdaba singna hand grenade amalang sinduna pokai halamle hairiba mafam asi Bollywood actor Sunny Leone saruk yagadaba fashion parade ama pangthoknaba sem sariba mafamne thodok adu ngasi ayuk pung 3 minute mangarom tabada thokibane Fashion parade adu House of Ali ki mingda fashion designer Ali and Daya Kauba anina hayeng February mangage numidang wairam pung mangadagi mapal fauba to promote handloom khadi and tourism haibasida pangthok na bathorang tobani haire hapta kangzaibungda duty taba police na fongdorakpagi matungina fashion parade asida maming leirabi Bollywood actor Sunny Leone lakani hainatai adubo UZ group amana mahak lakpada athingbalei मधु यानरेसु हाइबगुम तवी असेंबदी खंगदे हाइना फोंदोरखे हैंड ग्रेनेड अदु फैशन पैरेड पांगथोक नबा सागलिबा स्टेज मयादा पोखाई खिबने अदुबो मेसिमिना मदि असोक अपंदी यावखिदे ग्रेनेड अदु हप्ता कांगजेबुंगा महाराज बोधेचंद्र कॉलेज का अनि की टाइनबा लंबीदेगे मसक खंगदबा सिंग अदुना लंगसिलकपो ओइगनी हाइना थाजनरे पोरमपाट पुलिस स्टेशन अथौदोक असिग मरी लेनना केस अमा लौखटले हाइरे
Union budget kumja lising ani kunhumdoi kunmari da Manipur ki damak health ki lamda yablaba sanfam yaure haina Union Minister of State Health and Family Welfare Dr. Bharati Pravin Power na fongdokre ngasi Imphal gi ZN Dance Academy da BJP Manipur Pradesh na sindana pangthokiba Union budget kumja lising ani kunhumdoi kunmari gi seminar amada saruk yakiba Union Minister Dr. Bharati Pravin Power na paumising na bada wafamasi fongdokhibane Dr. Bharati Pravin Power na makataraduna puthokkiba Union budget asida Manipur State ki oina National Health Mission ki lupa crore chama marfutara nithoi Emergency 1 Health budget ki lupa crore kunmathoi Emergency 2 ki lupa crore marfutara Nepal District Kulingda Mission Pradhan Mantri Technology Lab Sanaba kidamak lupa crore kunmathoi Taramanga Suba Finance Commission ki makada jahiani gi oina lupa crore marsumari Zenims ki lupa crore yankai mare Churachandpur Hospital ki lupa crore chani marfutara nithoi yaure haike लोगों का जब ध्यान जाएगा क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है हम मिलेट्स खाते हैं कुछ डिसीजेस में तो इसका लाभकारी गुणकारी विशेषताएं है लेकिन ये दुनिया को पता नहीं है तो ये रिसर्च भी होना चाहिए और इससे छोटा किसान जुड़ा हुआ है छोटा किसान आज मिलेट की खेती करता है तो वो सीधा फायदा उस किसानों को मिलेगा वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है कि ये मिलेट को लेके हमें उसकी उपलब्धियों के साथ किसानों के सशक्तिकरण के लिए मिलेट श्री अन्न के माध्यम से वैश्विक केंद्र बनाए Parliament Finance Minister Nirmala Sitharaman na puthokkiba Union budget kumjalising ani kunhumdoi kunmari asi India na malemda superpower oiba ngamnaba jahi kunmanga gi meeting thamlaga puthokkiba budget ni haina Chief Minister Nongtoma Birena Fongdokre ngasi JN Dance Academy da BJP Manipur Pradesh na sindana pangthokiba nongmagi oiba Union budget kumjalising ani kunhumdoi kunmari gi seminar da wafamase Chief Minister na fongdokkibane Taramadu the Health and Family Welfare ge Union Minister of State Dr. Bharati Pravin Power amade BJP Manipur Pradesh ke President A. Sardana athoiba mitung aina saruk yakhi Chief Minister N. Birena makataraduna handak puthokliba Union budget asina hana leiramba infrastructure ge sanfam adudage chada kontra humdoi hengatle amade deficit chada 3.8 leiramba adusu chada manga 10.8 da hantarakle Puthokkiba budget asida leita laira manung hanjana leiriba sotharaba mafamsing lambi thong mahairoi ising analayeng transport amade agriculture gi lamda achobo meeting thamle health ki budget ta nursing college kontra hengat kadori baduda Zenim samadi Churachandpur ge nursing college soidana yauragani haiki America 75 years urka ahanba budget urkanda satkada 25 years ki yenga kanda semba dugum ihan hanba budget oiba karamba ihan hanba budget world gi super power ama akhoi bharat si oidaba yade haba dugi mission da dugi vision da to budget the center gi leaders ne yam kanna khoido si budget lu kido bagi debate tok doino kaido bagi khoina seminar tok doino seminar to har se khangda basing naran han chai da kai kai doino prajana ya political party ne to khanga MP Sana Jawbale Semana Manipur gi railway project amadi fake Aadhaar card ki matangda parliament pukhatkre North East Frontier Railway NFR gi makhada paikhatliba jiribamdege Imphal fawbagi railway project mapung fana loisin binabagi damak chapchaba akaknaba numit ama lepaleirabra Karigumba akaknaba numit adu lepaleirabadi khanghanbiu Karigumba akaknaba numit ama leptriba oirabadi project asibu mapung fana loisinaba chapchaba matam ama leptabagi maramadu khanghanbiu haina house to thamki Silchar to Imphal sector gi mathau tawgadaba railway staff sing hapagi matangda Manipuri singidamak reservation tamnabagi akaknaba percentage adu laptop na batharang tawba leirabra loinana Vande Bharat kumba ayangba train sing Manipur yauna North Eastern region da operate tawba yagadra haibu wahang sing sut thamki MP Ningthau Sana Jawbana Sasinaba Aadhaar card isuki matang da hangladuna North East region da Sasinaba Aadhaar card sing fangi haibasi achumba wafam amara masina karigumba achumba oirabadi hojik fawbada state ki oina khangdokpa ngamlaba case singi akupa marol khanghanbiu amade masibu thingnaba kari thabak paikhatpa leirabagi haibasi khanghanbina ba MP na makhata na house ta taksinki Hojik chathariba parliament ki budget session gi ngarang numit marini subada MP lesembana Railway project ki matangda hangki buwahangi paukum Minister of Railways Communication amade Electronics and Information Technology Aswini Vaishnavna PK Minister na fongdo ki bada zaribamdegi Imphal fawbagi kilometer chamatara mathoigi anauba line project ase Imphal bu Indian Railways IR network ka samnahan na bagi damak
लखटकीबा प्रोजेक्ट नी प्रोजेक्ट असigi achangma senfamna lupa crore lising taramari chahum kunhumdoi ne haukiba kumja lising ani kunithoi ge march tage chaijet kuntra mathoi faubada lupa crore lising tarani thoi chahum hufutra mathoi ge chading tokre senba chahi kumja lising ani kunithoi kunhumdoi gi damak lupa crore lising amagi outlay ama fanghan kre habne chingba wafam kaya sandokna thamki कांगपोकपी फॉरेस्ट डिवीजन नहौखिबा चही अमासी द चौराकना लम एकर चामंगा मरफुतरा द थारंबा पोपी पाम्बिसिंग यांथतुना मांगहनख्रे मियोय कयागी मथक्ता एफआईआर पानख्रे पाम्बियसी थाबद चेनबा मियोय अमत्ता खाक्तना फगतकनी हाइना डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर एन गणेश न फोंगदरकले इम्फाल गे संजनथोंग लेबा फॉरेस्ट डायरेक्टरेट पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा डीएफओ गणेश ना डिविजन असिगी मनुंग चेनलेरिबा रिजर्व फॉरेस्ट के लमदा लनाई मियोय सिंगना मखल अमत्तगे कल्टीवेशन चथब यारोय चथरम लब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की सेक्शन 26 की मखादा चराक फंगहनगनी हाइकी महकना मखा तारदुना डिविजन असगी मनुंग चन्ना कंगलातोंबी कांगपोकपे रिजर्व फॉरेस्ट KKRF अमदे अतोपा रिजर्व फॉरेस्ट की लमसिंगदा पोपी थारंबा अपुनबा खुन कुनहुमदोयदा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की माइकैदिगे समोन थाके पोपी थारंबा के दमक हौकिबा चही कुमजा लिसिंग अनि कुनिथोयदा मियोय तरामरी की मथक्ता FIR पानख्रब मतुंग हौकिबा नमित निनी असदा पोपी पाम्बी थारंबा कुंजा कुनमरीगे मथक्ता नौना FIR पानख्रे मखाताना वहंग पहंग चथदुना चेनब मियोय खुदिमक FIR पानगनी हाइके पोपी पाम्बी यांथतसगी मथक्ता रिजर्व फॉरेस्ट की लमसिंग कन्नब अकनब खोंगथांगसिंग लौखटले मरगोइना कौब्रू चिंगदोलदा फॉरेस्ट ऑफिशियल सिंगी कैम्प हांगदोक्तुना लामई चाकपदिगे ngaktoknaba thorang paikhatle हौकिबा चही अमासे द डिविजन असिना कोनबा रिजर्व फॉरेस्ट की लमदा चौराकना उचारा लाख अमा हेन थाके लाकदरिबा चही असिदसु उचारा लाख अमा मखाई हेन थानबा पांदम थमले डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंग चन्ना महावीर अमदे तोतने खुलगी मरक्त लेबा KKRF की लम खोपचंदुना युम तासिलकपा इमुंग कुंफ्रा तासिगे निसुबमदी अहुम सुबा चयोलदा तकथोकलगनी हाइकी रिकॉर्ड की मतुंगिना कांगचुप चिरु रिजर्व फॉरेस्ट की पाक चावबसी स्क्वायर माइल अनि 10.5 ओइरबसु स्क्वायर किलोमीटर नि हाइना फयेंग कुंजासिंग ने येतपदगे फॉरेस्ट की लम खोपचिनलकपसिंग तकथोकपगे मतम थिंथहलिबसी लाइबकथीबने यानिंगदे हाइकी इम्फाल सिटी दा नंगलिबा इसिंग यावाबसिंग असि कोकनबा इंडो जर्मन प्रोजेक्ट अमगी मखादा डिविजन असिगी मनुंग चनबा सिंगदा इम्फाल अमदे इरुलगी वाटर सेटिंग सेमगतनबा अमदे कन्नबा होतनरे डिविजन असिगी ओइना स्टाफ वाटपा खुलाई अमदे इंफ्रास्ट्रक्चर की अवाटपा लेरबसु डिविजन असिगी मनुंग चनलेरिबा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अमदे रिजर्व फॉरेस्ट सिंग कन्नबा अंगंबा थाकता होतनरे DFO कांगपोकपिना कोनबा मफम सिंगदा मियामना पोपी थाबा अमदे फॉरेस्ट की लमसिंग मखाताना खोपचिनबगी थबक लेपियु फॉरेस्ट की लमदा करिगुंबा मखलगी लनाई गयबा खोंगथांग अमता पाइखतपा यादे चराक फंगनी हाइके नाकलमरोमदा चिंगमाइद लामई थादुना अमदे उवा कोकथोक्तुना पोपी पाम्बी थाबा मरमना मैपिंग की खुथांगदा नौना उवा कोकथलकपा मफमसिंग खंगदोकपा ngamba अनौबा टेक्नोलॉजी पुथोकनबा मरी लेनबसिंग द तक्सिनख्रे हाइनसु महाकना फोंगदोखी हौकिबा जनवरी तांग कुनमाथोई की अहिंग नोंयाइदा चांदल डिस्ट्रिक्ट न कोनबा चकपी करंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनलेबा फाइसी विलेज द पोपी यानबा चटपदा थीबा खंगदन लेरकबा VDF एंड प्रेमानंद सिंह ngarang nimidang pung taruk khare helakpa dwaida sina fangle haiba paw hektabaga Thobal District VDF Welfare Association na thamoy sok nungaitaba phongdok pagaloinana mahaki imung manunggi amade marup mapija singna thengna hori bawaba da susaruk yajari haina serolamada phongdorakle Laikhidraba and Premanandagi mafam likay kumnabot po ay na ngasi namidang pung taruk hektabaga Thobal District Leriba Police Station Outpost Unit Singda Kendall Thanbiduna Minute ahum VDF personal kuding magna 2 minute biduna mahakit thawaina mapugi leikolda ingna chikna leruna ba mapuda thawni jasi haina serol asina phongdorakle makhatana association na lengak ta haizaning badi en Premananda matam chan ahenba forces na thibiram labade mahak hingna fanglamba suyai adubo Leibak irang haurakpa madi matam thengtaba ngaiduna leikhiba duna asiba hakchang oina fangbane mahaki postmortem gi report ta mahakanagumba kharana hatpo iram labadi mihat pasing adugi mathakta matik chaba dandi PBU loinana lehoriba mahaki imungda lengaki maikaidigi pipam thokpa compensation su matik chana pibinaba hangachari haina association asina makhatana phongdorakle
Manipur Laingana Changsiliba War on Drugs ki Khongjang Manung Channa Haukiba January Taratarukta Uran Top Hill Chandel District Popi Anthat Budget Payaw Kiba Vedia Personal Ningombam Premananda Singh Matam Kuira Tiba Fangdraba Matung Ngarang Tang Ahumda Chandel District Lebanon Village da si Bahchang Oina Fangbasi Taray na Lobat Chumloy Misia Sige War on Drugs Asigi Mayok Takanagum Bakara na Tauge Yaw na Taubat Tabak Amade Laingak Asida Kiakang Pirakpani Haina Lobayay War on Drugs ki kongjangda saruk yaba miyoy ama leikidabase laingak na awang batakta ikay kumna fangtok ihaina Coalition Against Drugs and Alcohol kadana thadorpaserol amana fongdorakli Vedya Premananda si War on Drugs ke martyr oina lautok pachume Asuk sang matam masida mang kribamiyo esi matam chana tibang ngamdaba madikan bang ngamhaudaba si lengaki ason ba amane misi esi kulay pai bamiyo esi na chatari brad na traga mataukaram na siribano haibasi yam na kuptana tizin batangay fade tangay fadrabadi Central Agency da sinaduna KSSC ki achumba putokan basu yay Poppy Plantation manghan beda saruk yaba personal ama mang kraga Asi bahagchang oina fangbasina police ki moral hanta hanabagi maram amane maramasina misiasi ki langlalang zenti doktor na marale ramba miyoy group sing akan bacharak fanghangadabane loinana laingak na laikidrabagi imong manungda matik jaba compensation bifam tok e hauzik war on drugs ki isu asi taray na lawba yararoy Poppy Plantation na sidakulay paiba group mafia kayana Manung da chaw na support tauramba yabagi akiba leire masidalenga ki kongjang asi henakan sinduna drugs tege Manipur kunai kalhausi haina serol asana makhatare Ngasi ayuk pung 3:30 tabada magnitude mari yauna Ukrul District Yuhar Hakre National Center of Seismology NCS na tweet taw na fongdorakpada Yuhar Ha kibadu Ukrul town da lainungda kilometer tara lapna thokibani haire Longmai Patri None District Headquarter da Nauna Saba Institute Building of District Institute of Education and Training Diet nga si Taunawzang Basant Kumar Singh Minister Education Law and Legislative Affairs na Sangakre Lupa Crore Mari Lakun mga listing taramatoy Chamakuntra mga Chang na Saba Diet Building Sangabagi Tauramaduda Dinganglong Gangmay Chairman Hill Areas Committee Manipura Madenung Bag Local MLA Masung H. Gyan Prakash Commissioner Education sa Sarukyaki Building asida pun nagkakontra labagaloy na masida water supply amasung sanitary room sing yaure. Building as Education Engineering Wing Education as Department na implementing agency oy na State Council of Educational Research and Training as CERT ki makada saki bane. Sangabagi tauramadu loyraba matung the multi-purpose hall Longmai Patri None District Headquarters ta public function amasu pangtoki. Taramaduda Joseph Pauline Kamson, Deputy Commissioner None Maiduan Gangmay, Kulakpa, Longmay Village Amadi CSOs Luching Basing Susarukyaki. Manipur Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites in Remens Eki Makada Protected Historical Monument on Lautukraba Sri Sri Madan Mohanji Laisangi Thong Pakaiduna Laisang Manung da Tamba Potlam Sing Chaikaiduna Tamlamagi Mayok Tangasi Brahmapur Guru Aribam Laikai Lambi Tingzinduna Miyamna Wakat Mifam Chetakre Taudogasi Tahasigi Tang Ani Amadi Ahum Gilo na Bahing da Toki Bane Taudogasi Bu Vishwa Hindu Parasat Manipur Upran Sri Sri Madan Mohanji Seva Marup SSM Amadi All Manipur Dharma Raksa Samiti na awang batakta yaning da bafongdrakle loop ahom asinas tindala chataki bawakat mi famado da sarukyaki by SSM ge member Guru Ariwam Sanatombana Manipur da pankiba ningtaw jarayrong bagi haktaktege leroklaba Chahi Chahum Helaba Laisang Asibo Makok Mamay Kangdana Tamlama Taudok Asi Taray na Laude Mughal Lama di British na India Kudum Chandana Tamlama Matamda Hindu Lining Asibo Kayara Kanamutat na Buhot na Krabasu Ngamdana Lakpagum Ngasisu May Pakpangamloy Ay gimigi lining kay Dr. na Chataram Libatong Asi Matungda Amuhan na Tauda na Bahot na Biyo Loy na Ngarangi Taudok Asi de Chena Bamiyosing Atuba Matamda Ti Dr. na Akan Majarak Pibiyo Hayna Mahak nilay nga Kipukning Jingson K अखोई द फाव रे याम इमोशनल होइबा नुंगाइ थबसे खंगबीदुना मखोइ फाबियो मतुंगदा असिगुमलबा तहोइदबा थबक सिंगसे अमोहना टॉप तौदना बगिदमक्ता दुम फमजबा सिट इन प्रोटेस्ट नि अखोई फनायाम हिंदू धर्म हाइबसे सही लिसिंग कयादगी लाक्तन लाई कया अमा अखोई मोगोल मुस्लिम थतना ब्रेक अमतंग लौजरी
Go Aviator Academy, Mapung Fana Aviation Tamnanabagi Mafam. Experience Lairaba Singna Takpi Tambiri. Lengsin Bidaksi, Aikoi Punna Taminarasi. Cabin crew amadi ground staff ki manglanbu Mapung Fahana Nabagidamak Sem Saraba course. Break matung taram nokchari makataba pau pizari. Ngarang numidang Imphal West District ki Lamphel amasung City Police Station ki tongan ba mafamani da thokiba gari accident ki thodokta miyoi ani leikidre. Lamphel Police Station ki manung chanba chingmairong da leiba Eastern Motors mayagi U-turn da ngarang numidang pungnipal makhairom tabada Keystone Company ki upu puraga lakpa Hybra Tata Truck MN01 9677 ki maning da Access 25 MN06 SG 3429 Tauraga Lakpa Naha Amana Tomzin Badagi Soklaba Matung Sis Hospital da ngasi ayuk Leikidraba Naha adugi maming Lanzongam Golmay Jahikunteret Apokpa Leikidraba Benjamin None Patrini Hauzikna New Chekon de Leibane Taudogadugi matang da Lamphel Police Station e kesama lokot le haire ngarang numidang pung tara mathoi minute kunlom tabada City Police Station ki manung chanba M sector mamang kanglapak mayada khamdu na leiba tata tipper maning da thomzin bada Swift car MN06 LB 6233 thorakpat naha ama rims tilaka naba ngamdana leikidre Leikidraba naha adugi maming Hizam Lenin Jahikun mga apokpa dhane leifam Langol Warok mitay leikaine Thaudok adugi matangda City Police Station na kesama lokot kre Hauchang singadu ngasi rims mortuary da postmortem tauraga makoy gi imong manungda sinakre Yoga sanadun hakchang sazen tauba madi afaba chanjak chaba na miyoybagi hakchang nada yekta na madi punsin yung sang na tambang amihay na MSc Yoga BNYS amadi Goals Gym ki instructor soiribi Dr. Gillespie Komdram na fongdokre India na ning tamba fanglakpa jahi humfutara mga surakpagi komja lisingani kon madhoy gi March tarani thoy dige pangthok tu na lakba Azadi ka Amrit Mahotsav ke sarukam oina National Council for Teacher Association sendana College Madi University Singda Jahi Asige January Thadigi Augusta Fauba Thanipal Chupna Tongan ba Hiram Mapal yung famoyraga pangtukadariba Tauramga Sarukam Oina ngasi Saziwadaleba The Ideal Teachers Training Academy ITTA da Yoga and Healthy Food Habits a Way of Life haiba team da nong magi oiba kananay na bagi tauramda Dr. Gillespie Komdram na fongdokibane Tauramadu ITTA ge yoga instructor Huiram Asalata, ITTA ge chairman Kagokpam Ronald amadi secretary Yankopam Ranjan na atoba mitung ay nasarukyaki. Dr. Gillespie Komdram na makhat tarado na India dagi haudoki ba yoga si hauzikti malem sin matung na sakang nare. Yoga sana basin na miyoy bagi wakalaw sing fada bagaloy na hagchang da su kana ba kaya piri. Miyoy ba ikoy na nong mada matam karak kaitok tu na yoga sana si haiki. All Community Development Organization Ekodom Morena Sindana Jahi Kudingilekta na Jatakiba High School Living Certificate HSLC exam tagadaba Moregi students singi oina kumja lisingani kunitoy December gi taramapal digi haukiba free coaching class ngasi loisin kre More town dalaiba school kayagi students sing education gilamda sothadana bahayduna Haukiba kumja lisingani taranipal digi hauna leptena jahi kudingi jatarakpa High School Living Certificate HSLC tagadaba Moregi mahiro singi oina jatarakpa free coaching class ngasi All Community Development Organization Ecodomoregi Conference Hall da Achambat Tauram Amagaloy na Loisan Ki Tauramadu da TH Buddha Meti President All Community Development Organization Ecodom Morena Indo-Myanmar Border Town More de Leba Tongan ba School Kayagi Mahiro Singh Education Gi Lamda Sothadana Bahayduna Free Coaching Classes Si Chatarakpane Ngasigasi Taraga Mangarak Sukre Haiki Mamangi 2022 gi hokebo December gi tang 18 gi hauna chathajar paduna ngasi February 2023 gi numit asida punna numit
निफुग तरेत निसिदा लसिनजरे हाइबो सिगुम्बा एकोदम सिंजल कोचिंग क्लास असे अंदर किसिगा थारगा मंगारक सुबनी मतुंग दसु सिगुम्बा प्री कोचिंग क्लास असे एकोदम ने लेफ्ट रिजल्ट मणिपुर हौकी पुंग कुनमरीदा मियोई अमता कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिदे एक्टिव केस अमता लेखिद्रे कोविड कॉमन कंट्रोल रूम दगी थादोरक रिपोर्ट की मतुंगिना मणिपुर ngasi फावबदा पुन मियोई लाख तरा तरुक लिसिंग हुफुतरे चामरी यांखैनिथोय कोविड 19 टेस्ट तौकिबगी मनुंदा कोविड पॉजिटिव ओइकिबा मियोई पुना लाख अमा लिसिंग कुंट्रा मापल समापल यांखै हुमदोय सुख्रे हौकिबा पुंग कुनमरीदा सैंपल कुन मापल टेस्ट तौकी फगलकबगी चांग चादा मरिफुतरा नेपाल 10 मरी तरुक लेंगदना लेरे अमदी लमदम असदा लाइचर असना मरम ओइरक हौजिक फावबदा लेकिदबा अपुनबा मिगी मसिंग लिसिंग अनि चामनिफु मापल ओइरे हौकिबा पुंग कुनमरी दे इंडिया दा नौना मियोई चाम कुनमरी कोविड पॉजिटिव ओइरे लेनासना मरम ओइरगा मियोई अमा लेखिद्रे फगलकपगी चांग चादा मरिफुतरा नेपाल 10 नेपाल अम ओइरे अपुनबा कन्फर्म केसना कोटी मरी लाख निफु तरुक लिसिंग मरिफु हमदोय चनी यांखै यौख्रे एक्टिव केसना लिसिंग अमा चात्रेट मरिफुतरा निथोइदा हेनगलकले लेनासना मरम ओइरगा लेखिदबा मिगी मसिंग लाख मंगा लिसिंग कोंत्रा चात्रेट निफु मंगाने लेनासे दगी नाबा फदना डिस्चार्ज तौकिबा मिगी मसिंगना कोटी मरी लाख निफु माथोय लिसिंग यांखै चात्रेट तरा हुमदोइने लाइनासे दगी ngaktoknaba वैक्सीन कापथोकिबा अपुनबा मिगी मसिंगना कोटी चनिकुन लाख यांखै तरुक हेनख्रे मालेमगी ओइना कोविड लाइचना ख्वाइदगी हेना सोखलबा लेबाकसिंगी मनुंगदा यूएसए ना अहानबा इंडिया ना अनिसुबदा अमदे फ्रांस ना अहुमसुबदा लेरे अवानोपो स्टेट की ओइना असम ना अहानबा मिजोरम ना अनिसुबा मदे मणिपुर ना अहुमसुबदा लेरे मणिपुर साहित्य समिति थौबाल सिंधुना फाइरेंगी थाबलदा सैदिना बहाइना मिंगथोनबा थाबलगी मंगालदा सैरेंग सैदिनाबगी थोरम अमा अहानबा ओइना ngasi थौबाल वांग मताबदा लेबा 4 स्टार मल्टी फार्मिंग जोन दा पांगतोक्रे मणिपुर साहित्य समिति थौबाल की प्रेसिडेंट रिटायर्ड विंग कमांडर अकोइजम देबेना थौरम मपु अमदे रिटायर्ड हेडमास्टर नाहकपम बिरेना सैदिन मपु ओइदुना पांगतोकिबा सैरेंग सैदिनाबगी थौरम अदुदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट मनुंगदा लेरिबा अयिबी कुन तरेतना मागी सैरेंग सिंह पाथोकी थौरम असि पांगथोकपगी नुंगी ओइबा वारोल पिरदुना मणिपुर साहित्य समिति थौबाल की सेक्रेटरी एस रघुमनीना हाई ngasiगी अयिबी कयासी अयांबना थाबल गाउजब थाबल की मरम सैथाजब पुनिंगी इहौरकफम पुनमक थाबल उरग फाउरकपा पुनमक येंगलगा अयीबीसिंग असिबु हकथेंगना थाबल की मंगालदा सैदिनबदु फंगहनगे हाइबा वाखलोन अमदा ngasiगी थौरम असि पांगथोकपने मतुंग तारकपदसु पांगथोकनब होनगनी हाइना फोंगदोखी तोंगान तोंगान बा आईबी कांगबू सिंगसे थाबलदा नौजबा थाबल की मरमदा थैथाजबा मखोइदु तोंगान तोंगान मखल की अवाबा नुंगाइबा कलकपा खंबनबा आदगी पाव पाउसेनबा बेंगदुत की बाइना मालंगदा पाउजेनिंगसे थाबलदे हे तौबसे अखोइ थेंगनजे अदुबु थाबलदा सैरेंग थीबदुदी अमुक्ता तौकिदबना मरम ओइदुना ngasi असिगुम्बा थाबलदा सैरेंग सैदिनबगी असिगुम्बा थौरमसे लखतजबदा मणिपुर साहित्य समिति हौजिक सानबगी पाउ लौबिरसे हौकिबा जनवरी 19 मध्य प्रदेश ने युम्बोइरगा भोपाल चतरकलिबा मंगासुबा खेलो इंडिया यूथ गेम्स द सरुक यागदौरिबा मणिपुर की जुडो टीम ngasi इम्फाल थादोक्रे मणिपुर की जुडो टीम दा नुपी सानरोई मंगा नुपा सानरोई मंगा अमदी ऑफिशियल मरी सरुक यारे मणिपुर जुडो टीम की ऑफिशियल मरी अदु एच बीचू अमदी एन सुमोबाल ना टीम मैनेजर एल दिनिट अमदी चिंखै nganbi होइरेमना टीम कोच ने जनवरी 19 मध्य प्रदेश ने युम्बोइरगा भोपाल चतरकलिबा मंगासुबा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ngasi tarukni जन्म निमित्ता मणिपुर के गोल्ड मेडल अहोम सिल्वर मेडल अहोम अमदी ब्रॉन्ज मेडल अमा पुन मेडल तरेट लौख्रे यूथ गेम्स असिदा मणिपुर की नुपी बॉक्सिंग टीम ना रनर्स अप की ट्रॉफी लौख्रे बॉक्सिंग मसानादा मांगदेंगबम जादुमनीना महाराष्ट्र के वासमनबु केजी यांखै माथोय फाइनल बाउट माइथी बपीदना गोल्ड मेडल लौखे मोइरांगथेम चिंगलेंबना केजी हुंगफु हुमदोय कांगलुप की फाइनल बाउट मध्य प्रदेश के योगेश्वर की खुत्ता माइथी दिना सिल्वर मेडल लौखे हुइद्रोम ग्रीवियाना केजी यांखै मरी कांगलुप की फाइनल बाउट हरियाणा के निरु खत्रिबु माइथी बपीदना गोल्ड मेडल लौखे थौंगाम कुंजरानीना केजी हुंगफु कांगलुप की फाइनल बाउट हिमाचल प्रदेश की अंजना ठाकुरबु माइथी बपीदना गोल्ड मेडल लौखे गेम्स असिदा मणिपुर की अहानबु ओइना सरुक याकिबा गटका मसानदा मणिपुर की सानरोई एंजिलिकाना सिल्वर मेडल लौबंगम की अमरमदा फुटबॉल मसानदा
Manipur na Haryana bo goal mari amada maiti bapiduna quarter final changbagi asa chawna leikre ngasi sani ki ba match de mai pakraba Manipur gi goal mari adu bibichana match ki minute kunhumdoi amade humfutara chetpada team ge goal ani chanke Babita amade Rominana match ki minute Kontranipal amade marifutara chetpada chanke thase ki tarukta Manipur amade West Bengal na group B gi aroi league match sanaragane All Manipur Football Association ki meeting makhada chamanifu humdar suba battalion CRPF amadi Imphal West District Football Association na kutsam naraga sindana ngasi Sports Authority of India NERC takilge football turf ground the team kunmari na saruk yaraga knockout basis tara humdar suba sahit Manoranjan Singh Memorial State Open Football Tournament haudokre tournament este haudokpagi tharam the Water Resource Minister Awangbo Newmai Group Center CRPF Langjingi official amade Leikidraba Manoranjan gi imung manung na athoiba mithunglan singoy na saruk yaki tournament haudokpagi match sanaki bada Class A FC kainauna MPSC Manipur Police bu goal manga soino da maiti papi kre match mai pa kraba Class A FC gi goal manga adu Sudhir Tauthang A Marjit Ronald amadi Manichana matang sitna match ki minute Kontranipal nifu manga yangkai meri humfutara taret amadi marifutara chatpada chanke tournament asigi hayeng match leiroi Manipur Veteran Cricket Association na sindana thasi ko Nepal digi hauduna team mapal na saruk yaraga local ground na chatarakli batara suba Manipur Veteran T20 Cricket Tournament ki ngasasana ki pa match amada YPHU lalambung na YWC langtabalbu run taret tamaiti ba pikre match asigi ahan ba innings ta YPHU na bet pai ki bada innings ki api ba over kun loi ki bada wicket taret turaga run chama kontra ni thoi loduna target run chama kontra humdoi thamki ani suba innings to YWC langtabal na bet pai ki bada innings ki api bo over kun loi ki bada wicket Nepal turaga cham run chama kun mga loduna match si mighty ke tournament si king asasani ki bato pa match to YCC wangkaina UCC uripok pu wicket taret ta mighty ba pikre match si ki ahan ba innings to UCC uripok na bet pai ki bada innings ki api bo over kun da wicket loi na magturaga run matfutara humdoi lowki match ki ani suba innings to YCC wangkai da bet pai ki bada over tara Nepal ga ball ahum da wicket ahum turaga run marfutara mga loduna match si mai paki chatharokli ba tournament si hayeng match leiroi Zaribam District Cricket Association na sindana thasi ki tara mga digi hauraga team tare na saruk yaduna Vidyanagar gi multi-utility sport complex sa chatarakli batara home suba El Rohini Kumar Singh Memorial Cricket League ki ngasasana ki ba match ta SGP LSA Sonapur na wicket ahumda BYDA Babu Parabo mighty ba pikre match sa ki ahan ba innings ta BYDA Babu Para na bet pai ki bada over kontra mari da wicket loi na magturaga run chama yangkai mathoy loduna target run chamayang kay nito tamki SGP LSA Sonapur na anisuba innings bet pai ki bada over kontra ga ball mari da wicket taret turaga target run chamayang kay nito loduna match si mai paki match si ge man of the match na mai pakraba SGP LSA gi Sanaroy Ahmed Ali na taki All Zaribam Sport Association AZSA Zaribam na sindana January gitang kontra digi hauduna Zaribam High Secondary School gi sanabungda team tara mapal na sarugiyado na chatarak libakun mapal suba KC Malik Memorial Invitation Football Tournament kumja listing ani kunitoy kunhumdoy ki nga sasani ki match ta PFC Fightol team na KSC team bu goal taruk mga damay tiba pikre match sa damay pakraba PFC Fightol team gi sanaroy Henlungmon na tarahumdoy amadi Lenlun na match ki minute humfutara humdoy suba team ge goal amamam chanki KSC ge sanaroy Henlun na match ki minute mga amadi hawminlun na match ki minute ta team gi goal amamam chanduna match ki ahan ba half loy ba faw ba the goal ani chanduna draw oike match ki api ba matam loy ba the goal ani chanduna draw oike bana penalty shoot out PFC Fightol na goal mari amadi KSC na goal ahum chanduna match si goal taruk mga da PFC Fightol na mai pakre nga sige ba ay nga sagi pao pizari
ngasi Manipur da khwaidigi sabagi chang asi degree Celsius kunmanga dasmik Nepal oikhibaga loinana khwaidigi ingbagi chang na degree Celsius Nepal dasmik ahom oikhi nungsite yawba ising malagi chang ayukta chada yankai Nepal oikhi nungtildana chada yankai humdoi oikhi loisilakpada maroiba pausing amukahana pizari VDF personal Pramanandana Siduna Lerama Matamadu the Masagi Furit Lamdre, Konguptong Lamdre, Masada Yaukiba, mobile phone su Yauramdre Haire. Koilas Taduna, Lambi Semba, Loisilagani, Haina Tazaba Piram Lagap Tabak Oina on Torok Tabadegi, Laikai Miam the Patsur de Leba, Infal Ziri Lambi Tingbagi Kongzang Junction Cray. Bollywood actor Sunny Leone Sarukyaga the Fashion Parade Pangto Kadari Bapta Kang Zebung the hand grenade lang sinduna Pokai Halamlay. Union budget kumja lisingani kunumdoi kunmari the Manipur gidamak hel kilam the yam lebasan from Yauri Haina Union Minister of State Health and Family Welfare Dr. Bharati Pravin Power na Fongdo Kre. Union budget kumja lisingani kunumdoi kunmari asli India na malam the superpower oibangam na ba jahi kunmanga gimit yung tamlaga puthokiba budget ni Haina Chief Minister Nong Tumam Birena Fongdo Kre. Amadi MP Sana Jawbalay Sembana Manipur ki railway project amadi fake Aadhaar card ki matangda parliament da Pukhat Kre. Ngasigoy na sandok jaba IS News matanga sida loisinjere miding tabiri basingba mukahana kurumjere.